walhamdulillah aqida bega o maari al ash'ariyya donc duna sudi hogal sunna kitabiya asuqiren tengwada wa kadal maturidiyya kebra kembe gani ho burenga kembe go ko maari kebrenga lalimun khire kenda tiken sahden kebra ku teke batimo ay kempiti basiya fa innahu rahmatun li ibadillah akin hine ya Allah ko munda ane lagene ma anki tenga kinyanyo ko lanyi den suka mondenga amma anya kuhunen kamma amma anya musoron kamma honati ay anki yon ko lan su ngahara ga ne ya kuhunen kamma kempiti basiya honati ay haraga ndeke yintilembane yon ko lan tanya ga na su wase angana anta nyankini bukunati okunati mangara disa na tandro munda anen buguni na jinna kita na ga honati ay jinju tango ni jinjo ay tan haranga kitinga makatai wa kunni me sorenga batimo onundi o mali habinda ngana salijin muto halan kitinga kati anduya on salijin bono ay ho ma ho on takinga ya anyi me yahe anyi me kata anyi me manna kinga da kunni na me sore batimo ondi on takinga anke ni maliki madhabin siriya anda wari an almamin piti abi hanifa madhabin siriya ni alla ge halle akati duya ange magasali gintai mago madhabi bedi sali dabate ya madhabin di ho ondai ma kenna ange ngari alla ge halle anda nyugo min ci liga asronde anda yiga na farti akem magan sali jimbono akem maga anga lage bani angara nyugo ci ngoni farti an sali jimbono aro sali ndamate ange madhabin di hondai ken aw lagendi mobe aw sallendi kemori aw sumendi aw jakandi aw hijindi اختلاف آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب يتدخل في كل شيء من الميادين مذهبنا من سوغي باتمغن دي أو باتمغن سوري دي غانا nga suka humande asuki to hunjen kama kemti basiya nga salamara da hillo yande ante kindo bana bate kemti me soriya na dike bila ngota ona gade shafi'i ndo hanafi ndo maliki kibira kenni na gati ay kensun bane bo tariqan ngo kemogodi kin gane di differencia tariqan do aqidan swambana mazhabi gumen surawo an malikiyan di an shafi'iyan di an akhir lawina ash'ari nga awina maturidi nga bo tariqan ngo kemogodi nan ngeni shafi'i nyai mangeni hanbali nyai mangeni maliki nyai allo ngena tiyani nga allo ngena qadri nga allo ngena awa rafi'i nga donc kempiti bogoye be sunnal du gonu ngara koni tabi onteni kingeni fil aqaid kyon koni gawando srebe na to nyime ando ken kamani anta gebe hidi kyon gona gandano batimo on me soriye ay kim tarbane to anu hilinda me sorin kendi bismillah يوم أتي رسول الله إن كوتا سما تبيض وجوه يا غلق جو قرنا وتسود وجوه يا غلق جو أو هننا كنا كم كوتي لا غير كوتا فأما الذين أما يمبينو اسودت وجوههم كن يا غلق هنا أكفرتم inati kundangani kunni kahirununga yusirni mende inati dangani yalli an kun kafira wawa aga tungden palle kebrenga katemi yanga kateinga tikonga aga nya ken kafira kunu tikenga وأما الذين amma yemmu beno kunya galla kun qura ففي رحمة الله kundanunga kun wallahi nendi ina arjannanga ikunyemmu خالدون dumanu ni ya allah arjanna keni تلك ti ku kombonu yaye wa ni gilli alla ayanunga o yedde san qarana anga mawla mi kamma
تتمنى الله منيا أقوى تنمون دي مندا للعالمين تقهن دي ننتاوي ريغانا ناني مانيا كم بدي ولله ما قرآن بريق اسودت ابيضت مغان كتون غندكني تي افعال ابيض اسود احمار كم كلور وغلي كم كلور غنا دلو دلا وغلي اما غندكو افعل كما غلكي كو مغبي ابيض اسود فانه كم مغان كتون كنتكلي كم لا غرا كودا سريبي يا الله خينا هنا أن تقرأ نخري هم بيقلنا نقرأ أن تهنا نخري أنا نقول ما أنكتم كنا مكانني أن سامتي عندي أن أرتني على وزن أفعال أن سامتي قوي ترى أبوغني أن داورني على وزن أفعال صرفكم فاهمين بسم الله تلك أتيكو كومبون يعني الله تعالى ينونا أقوى قيسان قرنا أنك مولمين كما الله تعالى مايا أقوى تنيون دي موندنو أواتقهون دنغاني هون الله دنغاني كنغاو كمونون دي أدو هون سوالا كنغاو منيني كينو موساقني كتا الله تعالى كنتم يا فارين يمتنو أن كنيا الله توقعني جندي gilli Allah watu Allah farin yumatonu an kunya ne yumaton so hosirenga igara awaken bugundi adamare munda yani sire gilli adamare ba onga joppe Allah watu an kunyam pasu asuya kindar da horede bismillah amruna qadarun tauke manna sinsinini manna ga toqadi manna shartinga kenya nago yamarindini ti aywa hosirenga aw kabandini baka koni hom mandi adi aywa tungundanunga billahi وتؤمنون غوتوني بالله الله تعالى بانغونغا ولو آمن أهل كياني أغاتي غندين شرطينا أغاني مؤمنا نونغا أغا حسرين يامرني أغا حبورين كبانا كدغامي كوني كونو دا مشافهة لقد لقد كني فارين صحابانوما كبدا كم مغان كتو سباتي فارين صحابانون سوكا مانتندي كم مغان كتو بي اللغتي كيوي كدغانديني ماغوي تيغاناتاي kebira nga serebe ganda tigititi faren sahabanu makan kutunga nan jukuti jukunga kebira nga ke tigande kana kallenga basa kewa ko ni Allah faren sahaban suka humande igo himbe nyana igo himbe ko ni asuni Allah sagunye kinya sabura Allah ri wurgi ni gebundi te annabi nyummu ko urgintenga بسم الله ولو آمن أهل الكتاب هذه كتاب دونغونو غنن توان تونيني لكان كي تونيني نيانا هوي كين غام باسوندا إدانغاني دينه تونين بلاغونغاري منهم المؤمنون غامون كوني ويدي غاي سوندا نيا كينيا سريني وأكثرهم غاي هوغابي كين الفاسقون دينام بكانا نيا لن يضروكم ati yahudiya islamin qaratun andi rantaqa torno harbane إلا أذن ma gantan nenen toranye وإن يقاتلوكم indati ina gaja يولوكم wona mekari الأدبار ini halle mundu ثم لا ينصرون inda bugu qurayn qari tabane bane kebrenga inta qadimina kam qari to kentu ikam banni maniya nenen tora aha daiman ni waqa toron tikenye na aslama on ko na bonondi na mangutum bonondi na islamin ko na bonondi na mangutum bonondi har lengi way duna bedi duna me nyira qore sukan ntanu maganta yahudiya nu ar idde mandanu iganta islama walla qosno non islam la qosno nedi har ken ko tera kenya kundu har ken go yana kenya kundu
iqalleni kinyi nga ombu qurayndi ayirantai bismillah ضربت الظلة إلى اللغون تاغون كتو يهوديا كما نقصو ثقفوا إغاريني نونغا إلا ترون بحبل تاغون تيدا تنغين تيدا ما غانتا كاتشي من الله جل الله أدو كاتشي أو جل سرونغا يقول نقصو بسوكنو الله ما يقول نقون واتكينا يقول نقوبيغا إنا كاتشي بغوني داغانا إنا هوكينا أغاني تغنو أغاني سبون قروندي بسم الله أتي يهوديا ساقي بطي قوريا إلا الله تعالى إيران مسكينهم كتو إكما إلا غنتاغو لك بطي أساون يهوديا نوما إيا وكافرون الله تعالى ينوما إيوا النبي نمون كالي كالي في تغنتني إيران كي أري كتاتي هوني إيقر الله يا مريم كتا أدي غنيا يعتدون إيقو دارن قرنا ليسوا ati kitabe dungonum manya isugamba na hoburendi de من أهل الكتاب أمة جمعوا إيدي قائمة كنتلون دمو سيدن كما يتلون آيات كن والله آيان قرنا ورون ساعة قوندي وهم كن يمو يوسلني يوتونديني الله باينا وما أركو تلغرنا يوسرون يامرين يوسرنا يوسرون كوانا بقى قولهنا ويسارعون كتون سامنا في الخيرات وأولئك خركينا ويبسو سامنا كم أنكو تسرو كم قلي الله كم سرنا وما لهم بيرك أنت كله ليسوا من الصالحين كن سره بسم الله وما هم بيدي تفعلوا أغرى كنيا فارن يمتنو من خير نونسيا تكفروا الله تعالى انت غفويني نكم براجين غدي والله الله تعالى عليم أياني توانا بالمتقين تعالى كنانونا إن الذين يمو بينو كنغا كافرون لن تغني أموالهم كافرين نابورين تنيون تنديني أموانديني ولا أولادهم كافرين لمون تنيون تنديني أموانديني الله ينغان قتين هرباني هذا مرمي عندنا نور سامي أرمين دا أنا أبوري أنا كينيا ولي دو كاري أنا كينيا ديما كيني دائما الله وكوني كاهري أنغا كابا إنا أبوريني نان كاهري ميني لا غران هرباني سرنا دا ayagara kitabe dunkono benu koni nanti kun sireni gilli faren kiyendi honu kite iri tongundi najashi yimme tan nagate sere gilin na salam gilin na jiranan konga tan jikero hillo min al habsha soro sikinan buromi adu jama gabe gillim madinan konyi me kunyi ga yahudiya nga comme as'ad ibn zarara bara'atu ibn ma'ruru محمد بن مسلمة صرمة بن عيسي كسوني باتني تهنا تي شريعة قصونا الله فارنغري هم بيغني نصارى من يهودي من تنور إبراهيم يسبوي قلني ننكو الله فارنغنا ديما نيسلاميا باتي كيام كوني كنا نقصو وحتى الآن هر كلنكي آمنون يانا هر كلنكي آمنون يانا himbe ga buyi qallen ni tan nan islamiya kebir Allah wudo kinyai bismillah ulaika hadikum an kutubru dungonunga أصحابنا kuyani yimbe dungonunga هم kuyemmu dumanuni ya fiha yimbeni مثل ما adhum misalim mogonga ينفقون kafir nungo ken nafaqana هذه الحياة الدنيا كمثل ريح ya misali Allah gati inna hantai kahirin ana honya lagara anta harbani sornada am misali ta koy hanke فيها سر tawiy qoten wa hanke kiri walla mure qoten ngadi أصابت ke hanke hayga kitanni حرث قوم awasirun yugo sogorai arabonondi tawiy maga mamuro maga ظلموا أنفسهم aywa kun kaman koni inyigare idu tampindi mo sire basaira tien kutu na bulengirndi na tihi na so na wure kara ngasa kesu kamande hanke ngari hanga bure tembono e katambai ibla ati keni misali ka kahiringa na gollisire o gollisire
aga tampio tampinya nanti wa nyana la harada ati la harada har banin tay yani oy mi watu tampien banin tasiren ku kemba sere ga tampi annan kala kitene oy mi ya ga way tampin den gabe wo tampini ga dakitene kada kem misalin ko ima tampi ima khairin yade nka ikanti lagara na hanti gulisrenga basay karaka hiriya bismillah walakin ghasa anfusahum imin yantamun imin yade ya yemu bainakum kunga tumundi ya siri kama anno koni lemmatigi min dunikum himbe gahiti aga yimme yugoslamiya de kenin no koni lemanye anda kirin nogondi aw wina nogondi anda win nogondi aw kana hulan nogondi Allah ti jagasedi kinna ma anya sire himbe ga islamiya de ngale kinya na sire so anya islamiya bismillah la yalunakum anda anya islamin tanai ken kamanin ta kondonanga anda tina mbonondi de angana no koni lemanya kahiriya manda nya munahariya Allah ti kahirin do munahari inta munda bada ko ta ba nati dan bonondi haro kontono anda kontono de ki okra ingama sere suminya iro le manda ambulle manga awa anga mari kallinde Allah garo mi garam bonondi Allah ti maganya anga nanya inde ti ambo ni ko ta be nda kontono de bismillah waddu atik awak munahanuku iraqanu ma anittum himbe gawaga tampiendo mandinita ira kembani akanu inda Allah ya munda himbe ga wasikya go tampini dade nan chore dade kahirindo munahari kembani allida aga islamu naga choro naga tampindi bismillah qad badatil adi qonna ko kote nyimme bange nafwahihim bakira kundi basai sentadi wama himbe tukhfi sudurum ngo kemmo ne qonna nga akbar kinyam qora dinan dalaqen kallenga bayanda gabon no gondi nan gabo ko tay laqi mutlanay bismillah bayyana la oda ayan bangandi aga dangani aga ndani ta'khilun aga hakrene kemidanga kiani de karaga mogoti yade antum aga metin dolle magun kempanna nya ngolinya lemanyeni anyime antum ya kuyemu ngodu ankun islaminu yayi bunahum ahay qari ankun yani mundani kanu wala yuhibbunahum kahirinu kuru munahagaru kuntankum mundaga badana ga kanu watu'minuna aw gillay ankun ngotongondini ti kitabunga asu agati isa agati injil agati musa agati taurata agati muhammad agati qur'an bismillah wa idha laqukum ngai kunta kundunga ikundi qur'an hitum Allah fareni garanti kibra himbi waqado menaga Allah tude kakesu inda gemalle ma qalu ina taagada munaharu sabudangani o tongonni wa idha khalaw inda durago adullana ini do munkini alaykum awa kamma libutum buinga Allah haykmani maangu tanya kanda de anke entano Allah wono ibane go himbe nyana ay ko na kenya kanda ini doro mi yakini moni sabuda bismillah qul ya rasulullah ngen nanti dangani mutu kakara bighayzikum taga butumbu yenga ago kebe munda naga butemura aganda kingalle abada inna allaha Allah taala alimun ayani tuwananga dhati sudur tisol min nuruhu kakara taga butumbu yenga mo be galla gara kenta nyana abada in tamsazukum hasanatun gilli aw gilli qonnagunga ho sirenda ngun kita tasuhum kemo kusagari sunondi fa in tusibukum o sayyi'atun burenda kita yafrahu ina kusaga nyagali tikenga alikini bunen kambanga de wa in tasbiru aga nda sabadi toran kamma tattaqu nan kanu allaini min yamagundo yadirukum kayduhum kebrenga idabare lanta ga torono Shay'an- haribani ga shartiyane de kanu allai aga ni min yamagundo kono aga sabari aga nda kinya iranda haribani baka kai inna allaha qonni lantinga kahiri lantinga dakana munahari shartiyane anga makin sigini mati lagara duna ko isa gomba kandi
bakandi koso Allah tanga ma sigindi anta kontona bonondi aminya ma gon to gono to ra nyuwan kitana ken no gondi tanan sabari an ganda bariya na an balle ko ya to ra kitana yo hosu nyana nga mbe Allah ta sabari an ganda sabari a halle khairin wurdi bismillah Allah ta'ala Allah ni gorin katana nga ko su ya'maluna igo kin golini wa iz برنسما وداود يا على الصلاة إذا هو سيدا بعدين ده ينسيسا فرن ده ينسيسا لا كنا رجمالي أنا أقول أنا أريد مني. ما زي أبني الدورة، ما موضوع دوزة مني. دوزة مني أنتسي. ما تونيا كوي، ما تونيا كوي. ما تونيا كوي. يا على الصلاة، يا على الصلاة. بسم الله. وإذ برنسما وداود يا رسول الله أنجا خروتي من أهلك baka andun kondi kini ajo pantenga uhudi gajange honti badri gajange honti lahazab galdigam panaka sahantenni yani kitabu ngo beso kallen sahana na kona ndi digami sugo no hillo sikko na to konadi ngala kul hal iwa hayni ho sahante woni kya sahantenni ya kiya sabura jalalen kintere kin kamma an bugu an kompendi an dunkonun kompe ko aisha radiyallahu anha kafirunun kurelli araban kota madina kampalenga mina kason nagato ikanange ken kotanga abu sufyan alla farenda jamanka huma meyi himbenu gari da bate aro jatigino al muhajirun wal ansar ina hakadanun ko yimi ona nya kamo on bugu ni gemu kampalle nga wa ma on togo debe ndia igandaro kebirenga o yana yire o debe mo onto wala nya kamo Abdullah ibn Ubay ibn Salul kem pakarlanga nya kebe ya kendi jama kamusikido halle sire wada bate munahanu nyumangenya ni aywa aw jatene madina kondi kente ko hakarlan koni on togo debe ndi ewalianu nganati intasrono o gajagenya halle kebirenga debinno ngoni yu qasundo yagaren qasu kaballe mununo aw beso kapidi nga jaman kuti qorenti kesrehe kurlemul londe debendi kesrehe koy on buguni gemuya o wanda buguni gemu kenya sreni hoy gono anyang karantem palle amma anyang jondi aywa ima gemadi besuri qallem pasa aywa alla fare igama gemu alla fare lo kanondi agaro abugunde arani ari gajanyo kun siti abugu adi kebrena karondiga abu aywa annagamne Abdullah ibn Ubay ti alla fare kebrena nya kamoga o ku warayenta yatenewa ma warayendo ko maga ama ajabi tirnikeya ata dangani annabi nyimenta agari igajanyo kun siti awa ken koninta sagene khari koy magadiga gajenge nyei alla go himbe nyana adi gajalle man daga alla ko nyana yani ke konin siti halle wara en pindade ngega na tingo himbe nyana ngiro ken nyana ken albi nyimmo alla na kun kare tikenga o ko tulla wa sitini wa wasana ko ngoni gana siti gajenge kanne ma ken kono nyana awon lungu ya sawa andal lungu na sawa ken kono nyana aywa bokebirenga aywa kenda ni alla farini ga kuyi ala wari kuyi ge nogondi ira na wari ira mbegendoro ke sire wari iri kitello an nogondi aywa
ka habe ga wi kitendi bo yo ka hakeya ara kuyike koni sahaban nan dike kuyike sabanun ta da Allah fare kuyike wurina nyime maga maniya aywa atinge maga koni an da kuyinanga ken khairin yayi megenduro ke tangante kira nge maga ken debe nyi awa debe madina debe ke amma nga qose be warin ka hanga ken konni qose nyi de ken ngoro ni kate ngo nyani nga ke hallani awa kahir nu ngari debe la kheliga keda Allah farem bu ar sahabanu juman salli halle yani kahirun li araba ila alhamisa nya asihenga na juman salli halle Allah farem bu ar jama'a kebire nga yille nga kare sibitin ko da farenda kuren tagandi awa nanya awa tanganu karagi inati huren kampum billi aro akkanen bange ado akarankara ado annagane o kurengo tagani di kemo yadi arabe su wara i wara danga himbe garo himbe aranga rakenga ba kurin kananke awatu kerawo yirai ke mo kundu har sisa balon kati nyaw kundu ke mo kama har sisa sakundu kampum billi aro nagane aro karankara aro naga aro kane mbage kane keni attaque numa nagane keni miliya halle keni défense nga côté non billi keni aljanahan donc himbe garo himbe kema walle kenga ho qawlu ka killa wasi akenyi mera wasi Allah sallam sabaru nga mangutono andai an kampendi an kullahiya andai diga nagane de kotabe an kullahiya andai kane kotabe an kullahiya ay mera wasi ara da warke mu wadi ati dangani kama abu aga batendi kama sirsu ngara himmi waran no ko be sirsu ma abu ibatendi ara ki dangani o ganda katime naga to kundu o ganda katime bana o kataniya akanya ke modi ira me kita katib lago me kitana jaman sigi halle na surondi Abdullah ibn Ubay ari kamun siki sire ibondi asri bulo bono mo kontu de anyi kenyana kata qabla ka tabari ngake da jaman sigi halle na besu wari waranga angana kamun siki sire bugu jamanga isu gana bugu no kobe awanom anonsu diga o ayu gonde no konsu anda buto gore wara ara utinya kana ma ibugunde e angunda minna o kunta gajangetu onde gajangetu o to kono nan ka hakai jaman to ke da kamutu mi do tankarage seriai parce que hinga dabare mo be abono nga kensu ko homande alla farengala ko mo be maga bugam batendi onda katime nan to goyre o kataniya iga katime bane sahaban katiya na nyika keri kamun siki bugiri akenga nya wakati kebe ikunga ira maniya alla farenga di maga bugam batendi maga yille bakayre imungu kenga iri du sugula do na buren kapenga sinul liga yugul liga honun ka huma me ira kenya dabari ken no gondi allara aywa kanu yembo si baka kafirun sonno mundi aro qagantagu isagei kamma kebiren islaminun suuru kem pagatinga andabu alla faren baneya aro sahaba dantanu kem pallani gal islamin ga katakapa me ya gajangenda kebiren aywa ora ira jatem buni gajangen nyamalle ira ni tanyere karaka hirundi tanyere kara islamin على كل حال العزة كان لله ورسوله درون تاون ساغي فارم مغا وإري من يعني كنا بدر حليا أولي أيامي كارم مدينة أوني سكري كتنا سنيما إري من كنا غاغنيا أنا تانيري كري على تانيري كراندي كبرنا علي مي مسرو إسلام أما برونغي
hamza ato irai ki gajanga yayi Allah farin ya Allah kan jogi ira asoy kamben qosira ira tanyere aro halle katundi bate kaha labo tamme bundangi ira wuta kane magayna kenya na choki nga sahaba qore ngono talhatu bin abdullah Allah farenga da ko soro tammi bedan nanti worno arjanna di kunyu gani ke talhatu kem meleke Allah farenga nan gusiya kama na lo ado kisunaka wo gara lamuru ina Allah fare ina suha ina kutu ina katu arada su ka monten na kem pakatinga igara wala ngala baka Allah farenga labonundo tamundo bundangu choki dengare anya komi tankuline ko Allah fare munda de kem pakatinya ni islamin soyidi mundunu kahir no ko ni sagonya islamin di karmo be galila ibuli sara gangu ara munahageno muhammadu bin woni nyeme keta akara ba kuren pakati nganga nati kuren kanangen karabane kenni hinye mendenye kuren osiki kenda ya Allah farenga nokube munyendi nokuma yang kantenya ni ara lamuru ura no segente ya kusabura siruni wari amakata falhatu yogi ndekana wutu kari na bambuyo korondi nan segetai nan kaw kasu ka mandenga Allah fare megandoro ku hillani abanaya falhatu ga segetai islam nungara wari nanti amakara garenya ni kebire ga nyagalin sage hate wasen sage inya komi dabandire menga na tunume igana mewari iwo urnurin namburo bagen suya inta kallingin kane imaken pai tambiyengin kane imaken pai iri nalli Allah faran gorin qati khari hilla garinyana komi agalli Allah di farna bobe tanyere kesre no kunyo wono ila su buruno nan kaso hogani akanange ya kom hamzatu kun su qalle kompenye asutu indenye amma ganda wahabiya nunga selleti majina kama ila kombu kara koy baqiya qabrun kan qawke mogodi Allah faren ka gume su gawono aremme su gawono hogani sahaban kanange asu qabrun tuindenye kompenye asu nga wahabiya nunga hankan kita nunga ila kombu kusukara iniga sigido Allah farengi me qaburke kombenga tiwa karna indi dalil bi tarikh fi المكان والزمان 1936 eti mi gara kenya kara misra do ogot no kubra lengi pakistan misra do pakistan hale nya karna pakistan sigi ti jamanga misran kun sigi bi ulama al azhar tijamul azhar la limunuma ita Allah ma khiyai yumakkanu Allah ina to kono de ikanu kunya na to kono Allah faran qabru wa baka kombe wa karna qabru karaye na kombe mbuga min aqidatihum na qabrun karana kombe mbuga keni wahabiyanu aqidan yuwai keni dinan gunda manyugo baqi'a sahaba sugani sahaban kanange ayugonda yagare asu qabrun nyino kompenye ohodi hamza qalle kompenye nanga o serdan tanni la sukara bakano inyiga sigido Allah faranyi me khallega islamu nam magayin girni ti hamintade me jamul azhar Allah limunu ara pakistan yani
tono kunya sabula bismillah Allah subhanahu wa ta'ala a haike gajen mu wannan masala na wadanga ne ko tanga Allah sallam bundange gumu ara kun ray duran nako Abdullah bin Jubairi awa atiken na nyakunyum bankenga gide nyugo kempenge ati dangani ati kun gada an kunnan toyre ago cucuhuni ne bako maga ti bunnenga yani kayrunu ngane gekeno kama mo wori ngaboya ago bunnenga la kebire nga himinu gana kara ar himinu gana bugo halle ken no ko wala hayana ati kun ga dangani aywa kama gari an kunan to koyre na ga to koyre ga wona sabu ya ganta baka do halle kama ga bugo yere ikato yo okati an kunan to koyre an kunan hillo ayana ago kane dabarni ago halle dabarni bismillah mamgo basi sadaqallahu alazim ida kajenga njopa kemo ngadi kala jopa kemo ngadi aywa iga katime bane Allah farenga ko mo anya kunwa awa qarima qayenga kiye ibulisa gulleyani ku qari du hayle mbure ago siki o kutunga ko na burenka huma me awa iqahana ira hoynu ngara iyanka Allah farande kama ga bugu were yanka bugu no iga bugu no awa himbono no ni aranya Khalidu maslama o ken ko tanga kuren kanan ke siren suwo kuren bono mo ara soro mo onto Khalid da wari ar Ikrima ibn Abi Jahl himbe ga sigi ke ko na nyokuri ak monam gudu giri ke bangi igara wari nanti iyanka bane aro sire dantanu idigaro girem palle kutube ga yino ira kunkari ikanan kake Abdullah bin Jubair ken ko mabbuno ira ken kari aro so tamido honne kutten suka humante arani kunguru kebina ke islamun lagari kurum pilido menaga hodi kane ko sagmudi halle ke wakati ngin islamun diri mo siri ke wakati ngani ila Allah muluti wa Allah faren kalli ke wakati ngani ibul sagara sankiti Allah faren kara nukta ni wore Allah faren da wallahu ya asumka minan nas min garan tanga sirunga nas ngani sarih anta gilli me kesu ka mande ke gajayin kota ke kota megendro ku hillani Allah farenga kena masa walla ya amma wakali kene ba don ko sabun golle ado ma wakali kunta bana sabun yayi ni miyani wakilinga Allah fare na ngan tangana serunga ke Allah fare be Allah gara kada ke kota mi gandoro ku hiliga kanenga kena masa wallahi don ko sabun yayi ado masa wallahi serenna to kunta bana na kullo medi kini samta wunye durar bun lazwar durar yin jihadin yana ani durkan ya buguni ne ken oti ne ken Allah to tanta farenga wa an sagunta Allah dina farenga wa la Allah farenga himbe yam pasaka lege uga na tiga mogo Allah farenga lege pasai akenyi durkan ya buguni ne durar bun lazwar a akhyaren yino khawlat akana mujahida iga sigi bane ay durkan buguni kutungi wakati be mi andure kello ne kem pakati ake mo ridu ken abu ne kem pakati
صدق الله العظيم لا يمكن أن يكون ربع ريال نقول لا يمكن أن يكون بعد أن يكون سورة إنه كتير سورة وركه نافلا أركنو هلي الفاتحة لقل والله تم أرهلو